kada je jedna osoba, dok se skupu obraćao lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović, istrgla i pocijepala transparent iz ruku Nikšićanke Jelene Marković. Na transparentu je pisalo: ne može obalu Crnogorsku da brani onaj koji je teritoriju Crne Gore i 1000 godina istorije jednim potpisom velikodušno predao Beogradu. Slučaj je prijavljen policiji. U momentu kada sam u slobodnoj državi, smatram, držala transparent na kome sam poručila to što jesam, a to je da je jedan potpis otuđio sve ono što je ova država, crnogorski narod i njena istorija. Meni su 4-5 muškaraca ispred Dritana Abazovića prijetili. Govorili su mi da neću živa izaći do ulicenja samo dok prestane Dritan da govori da će me uhvatiti ono kao s gestakulacijama. Kada sam vidjela da on završava sa govorom i krenula sa strane da se pomirim, to su kamere snimile, on me je zvao ispred sebe. Ja sam se onako oprezno da ne dođemo neki fizički obračun, da se, neprijatno čovjeku mora biti.